Anlatabildim mi? He? Ha, ışık koymak da. Kendi aramıza toplayalım abi. Görelim. Bir de başı 96'dan 60'ın altından ekipte oynayamıyorsun. Tek başına yapıyorsun. Oradan bir haber. Baba Bilya'nın da şöyle diyor, bu uzun vadeli süreç. Bunu beklemek. Can, açıklamayı gözümüze göreceğiz. Sayın Hoca ne gideceğiz? Hadi biz anlaşılsın. Yok, başka ne diyecekler? Yok, sen söyle. Açıklama yeterli olur. Görürsün sanki. Hayır, Çocuklarının HDP tarafından Kandıralar Dağı gönderildiği gerekçesiyle HDP Diyarbakır İl Binası'nın önünde oturma eylemi yapan ailelerin 16. günde de eylemleri devam ediyor. Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde kararlılıkla eylemlerini sürdüren aileler bir an önce PKK-HDP tarafından Kandıralar Dağı gönderilen evlatlarının kendilerine verilmesini bekliyorlar. Aileler bir yandan burada eylemlerini sürdürürken bir yandan da sivil toplum kuruluşlarından, siyasi partilere, yazarlardan akademisyenlere, kanaat önderlerinden aşiret reislerine, futbol camiasından sanat dünyasına varana dek her kesimden destekler artarak devam ediyor. Gözü yaşlı, gönlü yaralı, acılı ailelerin 3 Eylül'den başlattığı evlat nöbetinin 16. gününde de devam ediyor. هشت همش برام کشتن میری ویتری کچو خسیوی تیوی جدیوی هشت هم یک خو من رو یک اینجوی چی های یک جبری Çocuklar bize istemiyor. İstemiyor Erdoğan. Dur gidin Erdoğan'a söyleyin, isteyin. Erdoğan deprem. Onun çocukları korumadadır. Aynen. والله ای سال 5 سالی هندا بیه رواندن برنه و ما خبر جای نسلن دیه و ام عادورن ام کره خود خوازن کره مبره بینن و بابی نخواش قلق ریزی گیریه جا که کتی حبسه در ما مجی فرت حالی کلیه ام تخوازش مرا یاردم دیدر کهون ایا که مدبینی جبرا کره مواره بگیه ما ام کره خود خوازن حضور خوازن بارش خوازن مطلوب خوازن ای والله باره başka tişki nizanım. Ana likeda şu. ای والله موشه برنه. ای والله موشه برنه. Antrenör موشه mi? ای والله موشه درونی. Bu çen salete go? والله 5 خلاص يا قربا كتي الشاشه. Çen sali bu ای والله 18 سالی بیا برنه. اه Ayağına televizyonda falan değil اینا که ما قندیه. قندیه. بابی انا نخواشه امری شعب جدید چونه. ام پر مادور. Daha önce Türk devleti عینه چیه نه چیه خبر دولت جهیه. چیه نه چیه. ما گوتیه. بیکرانی هندا بیه. و برنه مجموع كتير جماعة yardım بکنو و ام ببینینو فقیرین هستین بابی ویجی والله هین ام پر فقیرین یعنی ام جیرا مدیشی ام دیم رکوری مبینه. چه سری چیا؟ کسین زن. چیا چاکی بنه ام نزان. همه برنه یعنی ام زانو که برنه. و بابی ویجی لیگری کتی حبسی آن قلق ریزی که نخواشه. این مخوش دکتر چای میدیوا کرده به. ام طلع عملی آن قربا 18 سالی چه 23 سالیه. اتخوازم کاری خود خوازم. ايام دبینی جیرا مدیشه ام پارتینه. برای کاری مبینن ام کاری خود خوازم. başka تشکی نخواست. Haya vere telvi darun ki. ولی اوی نزانم. Çünkü ki küçük özellik bizi ki هیا نخواشه belki azhar میشی. شکای اداره بکم. ام تخوازن کاری مبینن. Taka haber şey girdin. والله ما خبر جا کی گرتی ایدی نه گرتی کباباتی گرتنی هیچ کسی متنه کسی مال کسی متنه ما اون اوی کاریه. ام تخوازن کاری مبینن. Gava çıkar. والله اوقل خواند بو. والموشي بو. وخافنا برنا. ام جدين برا بين. وطاقل خلاص كي كاد بيسي بيري برا. عين نصا. ام تخوازن. ام كوري خد خوازن. Vakti şu mektep tıkandı. ولا تخوان. ولا تخوان. ام جي حزور تخوازن او تخوازن.
دی دلی دیا کسی نیشی دلی من حمیاجی نیشی ایستاش بوی گذا واقع اداره ناکه گذا زوره ایستا 5 سالی ما ولی دی چای مده هست نما مالا ما آشو بیا جو نقاش ام پریشان چرا؟ حای قرام ده حبه ده حب قدر آه. توفيا اه تو چند سالی؟ والله اجي 45 سال 6 سال 30 سال كيما كوري خوش جي بهكاكي جيت فازم حكمات جيت فازم برا ياردن بكن كوري مبين اي ما حمي اشي ام دينك كذا ما شاوت يا طارت يا والله هنا زيدي انا بس لكن الدرس منكم بورا مش ميدي كاتمه والله بالله صوت شيء من عادي Uçak هون sesi giriyor zaten. ايدي gücü mene mi güç çüye مش غازي دي بارش شبه حزن شبه مثل شبه